Rezultati analize su tu. Šta kažu? Pa kažu da zemljište mora da se popravi, da nije toliko bogato kao što sam mislio. Hajde da vidimo šta je to dobro, a šta je to loše. Evo, konačno su stigli rezultati analize zemljišta. Imamo ih tu u ruci, izveštaj. I šta kaže analiza zemljišta? Pa analiza zemljišta kaže da bih ja jako pogrešio naspram onog što sam mislio i kako sam procjenjivao kvalitet ovog zemljišta. O čemu se radi? Pa radi se o tome da bih recimo ja ovdje primjenjivao MPK đubriva kao i do sada što sam radio svojim voćem, dok ovo zemljište ne zahteva tako nešto. Ajmo da vidimo šta kaže analiza. Ako govorimo o pH vrednosti zemljišta, ovdje je zemljište 5,2 pH vrednosti. To znači da je zemljište kiselo. Ovo zemljište nije jako kiselo, ali je kiselo. Znači imamo prvo kisela sredina do 7, 7 je neutralna, od 7 ide alkalna sredina. Tako da ovo zemljište je kiselo, umereno kiselo, što ne odgovara svim voćnim vrstama jednako. Ako bismo sadili višnju, šljivu, kajsiju, morali da poradimo na kvalitetu zemljišta, odnosno na đubrenju, planskom đubrenju koje nam analiza savjetuje ovdje i šta nam kaže. To je dobra zemlja za, recimo, borovnice. Borovnice vole kiselu sredinu, dok ostalo voće ne voli toliko. Znači, treba dodati krešnjaka da bi se smanjila kiselost zemljišta. Kiselost zemljišta se smanjuje sa dodavanjem krešnjaka. Što se tiče humusnog sloja, humusni sloj je izuzetno nizak na dubini od 30 i 60 cm. Na dubini od 30 cm je 1,55%, a na dubini 60 cm je 1,20. Znači, gornji sloj jeste bogat prvih tih 5 do 7 cm, ali u dubljim slojima je jako siromašno. Što se tiče azota, generalno azota svugdje fali i on je jako važan za rast i razvoj biljke, tako da svakako azot se dodaje konstantno. Što se tiče fosfora, fosfor je u deficitu na ovoj parceli i ovdje je preporučeno da se na 1 hektar doda 500 kg MAP đubriva, a MAP đubrivo forsira i tu imamo azot i fosfor. To su dva osnovna hranjiva elementa koje biljka usvaja i koji su biljci potrebni za pravilan rast i razvoj, za razvoj korena, za cvetanje, za razvoj stabla. Za sve su jako važni azot i fosfor. Ne manje važan jeste i kalijum. Ali ono što sam se iznenadio jeste da na ovoj parceli našoj imamo 42% skoro kalijuma u uzorku. Maksimalna vrednost i vrednost koja može biti štetna za voćku, za biljku, jeste 50%. Znači, mi smo skoro u tom nekom maksimumu. Znači, ova parcela kaže MPK đubriva nipošto ne koristiti, a većinom koristimo đubriva, MPK đubriva koristimo u jesenjoj i u prolećnoj prihrani. Znači, ovdje fosfora naredne 4, odnosno kalijuma naredne 4 godine ne treba dodati ni 1 gram. Pošto analiza koja se radi, ovi rezultati važe za naredne 4 godine. Znači, na parcelu treba preporuka stručne službe jeste od 30 do 50 tona zgorelog stajnjaka i 500 kg MAP-a. MAP forsira azot i fosfor. Zgoreli stajnjak, on popravlja taj humusni sloj, mikroelemente, mikrofloru i smanjit će malo kiselost zemljišta. Tako da, analiza je ovaj put spasla naše biljke, jer bio bi problem. U kom smislu? Da sam samo posadio i uradio na svoju ruku, zasadio voćnjak, nije važno da li je višnja, šljiva, kruška, jabuka, kajsija, šta god. Da sam posadio ovdje i primijenio redovne agrotehničke mere koje primjenjujem recimo u voćnjaku kajsije, u voćnjaku šljive, gdje je totalno drugačiji sastav zemljišta nego ovaj ovdje. Naravno, ovdje nikad ništa nije rađeno, mi smo prvi koji će to nešto raditi, posaditi, kultivisati. Zemljište je po svojoj namjeni poljoprivredno, građevinsko poljoprivredno, ali nije šuma, da ostane šuma. Jer kad je nešto šuma, ono ostaje šuma, ne može da se pretvara u obradivo. Mislio sam da je bolji kvalitet, prevario sam se. Da sam nastavio NPK đubriva da primenjujem, većina biljka bi se osušila. Imao bi sušenje kod biljaka, ne bi imao pravilan razvoj korenovog sistema, ne bi došao do toga da biljka zbog viška kalijuma, ne bi koren se razvijao dovoljno, nema fosfora dovoljno, ne može da se razvije ni grana, ni kruna, ni krošnja, ni koren. Jednostavno bi onako izgledala
po godinama bi bila mlada, ali bi starila. Izgledala bi staro i ako imate takva stabla, moguće da vam fali fosfora u zemljištu. Radite analizu, mi ćemo uvek i stalno raditi analizu na našim parcelama, na svakoj. Ova parcela je išla i ova analiza je išla u korak sa tim da je jako važno raditi analizu da ne bismo pogrešili, da ne bi bio problem da je nema vode. Vidite, to su panjevi, to su rupe. Sad nam je malo padala i kiša. Tu se brzo procedi, tu se brzo prosuši. Nisam dovoljno zalivao. Brdo odvuklo je vodu, nije dovoljno palo vode. Evo je kiša, pada kiša, kao da sam je prizvao, možda sam i dodala. Ali, problem bi bio u tim hranljivim elementima i u đubrenju koje bi bilo totalno pogrešno i bilo kontraproduktivno. Znači, da rezimiramo. Kiselo zemljište, azota fali, fosfora fali, kalijuma imamo skoro na maksimumu, 50 kg, znači na ovu parcelu 50 kg mapa ćemo baciti, izvući ćemo od 3 do 5 tona zgorelog stajnjaka. Pre svega toga, pre sadnje, kad ovo sve očistimo, ići ćemo u jedan projekat, a to je pokazat ćemo kako ćemo popraviti, pošto je analiza to rekla, želim da još više pomognem da se popravi zemljište, a to je kad uzoremo, kad povadimo korenje, posadit ćemo biljnu zelenu masu koja je izuzetno dobra za popravljanje sastava zemljišta, a to je zob, grahorica, smeša trava koju ćemo zaorati tako zeleno. Kod zelene biomase i zaoranja zelene biomase, to je recept koji je primenljiv i koji mi primenjujemo na svim našim parcelama i u svim voćnjacima. Gdje god sam radio popravljanje zemljišta, gdje god sam radio na našim parcelama za snimanje voćnjaka, bez obzira kakvi rezultati bili analiza, ja sam uvijek se trudio da zelenu masu zaorem. Zašto zelenu masu? Pa zelena masa popravlja taj mineraloški sastav gdje vi dobijate te bakterije koje su jako značajne, gdje vi raspadanjem biljaka hranite te mikroorganizme koji su jako pogodni. Recimo, ako imate lucerku kao predusev na nekoj parceli, lucerka, opšte poznato je da lucerka ima bakterije na svojim vršicama korenog sistema koje se zovu bakterije azotofiksatori. I te bakterije vežu azot iz vazduha, prevode ga u azot koji je pogodan za rast i razvoj biljke. Znači, one same obogaćuju zemljište azotom. Ako vi imate lucerku kao predusev i pustite da lucerka poraste nekih 20 cm i to sve zaorete u sred leta, kažete, neću da kosim, nije mi potrebno da imam seno toliko. Zaorete lucerku, izvučete stajnjak na to, zaorete ponovo, vi ste napravili jedan savršeno stanište i savršeno zemljište za sadnju bilo koje kulture, a pogotovo voća. Tako, pokazat ćemo vam i vidjet ćete, uradit ćemo zajedno kako zelenu biomasu možemo iskoristiti pored primjene veštačkih đubriva za dobar i bolji rast i razvoj naših biljaka. Ostanite sa nama i pratite, idemo dalje u radove, rasklanjamo granje, čistimo parcelu i vidimo se, nadam se da u narednih 7 dana sve će biti gotovo.